ljudskoj obavezi, da se sjetimo svih naših mrtvih. I oni koji su zadužili naš grad, našu Istru, našu domovinu Hrvatsku, bilo radom, bilo životom, koji su branili, oslobađali, borili se za svoju domovinu i dali sve ono što je bilo najdraže. Naročito smo u obavezi da se poklonimo žrtvama koji su pale u Drugom svjetskom ratu, u Domovinskom ratu, pa vas pozivam da minutom šutnje odamo počast